handbrake alam pen kache songdam jia phan kanchas di komatum dipu pen Delhi ka pangno Karbi Anglong District Congress Committee along bangpu kitap kapapleng bangpo apan dun maipu bangpo apan kongchun bang arpu kipek Sonpli alam Thepen Business Association of Hambren atum Karbi Anglong Autonomous Council CM apan panong CDFO Hambren aredeng pinpo alo kapajirdam Kardam nili Karbi prime time berta thanbang samichunaliti mungpi non berta ang tonpen narjuik tha Det Pierong Sopi New Delhi along handbrake alam pen kachi songdam jia phan kanchas di komatum phaikuni ni phaing kore hiniani Difu railway station pen bang phosose armuadi maklong along kepali jia phan pangnutanglo Bharat Charia Ronalo along kido articles 244A ting handbrake kapalong jia phan pura phaikuni kore hiniani kanchas di kom KSA Karsa Tumgari kiding pen adimalong an kapali jia phan Difurong Sopi pen bartanglo New Delhi Jantar Mantar long Kidojia Dharna long Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen ang parda di Mahasau pen bang puatum Delhi pangnudun Kachas di Komasongja ajitimung sing timung KSMI pubijoy beatum kija pen keja dilunga long pinang an handbrake hang asong atumta kachitong dunjia lamdo Karbi Anglong District Congress Committee along bangpo apan dunmai pu bangpo apan kongchun bang lapen bang kebapan chun bang arpung YC District Congress Committee along bang pukitha papleng ponpusi nilitumalong birtanang pali Karbi Anglong District Congress Committee kimi along arpugilong dut abang pu bang philake Minister Barim Khorsing ingti mai pu EM Barim Asok Teron sai pachun mai pu dunmai pu bang pho EM Barim Rotaningti Pradip Singnar Chandan Patekar Rajen Bora lapen ratur teron Kongchun bang pho Surendra Singnar Anir Bora Dr. Mongwerong P Sanjeev Teron lapen Nipen Sangwa Henlo Chun bang kep amen lake MSC Barim Chandro Tamang Rong Bong Terang Dijen Timung Mankitan Manhi Khoya Singh Terang Francis Bengra Daniel Ingti Babu Singh Timung Monjuti Saikya lapen Rina Bepia Tumhenlo La Sobirta Song Kong Chun bang Surendra Singh Narsi Pachetak Alopen Kat News Salong Birtanang Pale District Animal Husbandry and Veterinary Office Dipuatum Ben Patripi Ponsi hand-on training for operationalization of NADRS and INAPH Jaimek Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapendi Mahasau Aparman Paikuni ni Paing Kore Hiniani District Animal Husbandry and Veterinary Office Conference Hall along Dipu along Kapaman Pona Birta Perangki Stefan Teron Pen Birtanang Pele Labang Soseke along National Animal Disease Record System Aputhak Dr. Amita Chakrabarti Veterinary Office Animal Health Center Animal Husbandry and Veterinary Department Khanapara Guwahati Lapen Information Network for Animals Production and Health Aputhak Dr. Diganta Yadav Sarma Coordinator NLM Assam Animal Husbandry and Veterinary Department OTI Building Khanapara Atumpensi Sekeki PSI Dengpon Labang Soseke along Kadoka Wepen Bang Troxicap Amulugatum Chitongdun Sekeki PSI along Veterinary Officer Block Veterinary Officer Lapen VFA Atumta Chitongdun Information Network on Animal Productivity and Health ইয়াতে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ৰাজ্যখনত যিখিনি আমাৰ প্ৰজনন ব্যৱস্থা সেই প্ৰজনন ব্যৱস্থাৰ যিখিনি আমি যিখিনি ৰেকৰ্ড আমি ৰাখিব লাগে আৰু যিখিনি ৰেকৰ্ডে আমাক ভৱিষ্যতলৈ যিখিনি ৰেকৰ্ডে আমাক হেল্প কৰিব সেইখিনি ৰেকৰ্ড আমি কেনেদৰে আমি থ্ৰু অনলাইন এইটো কম্পিউটাৰৰ মাৰফত কৰা হয় অনলাইন ভাৰ্চন সেয়েহে আমি এটা ট্ৰেইনিঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা আছিল তাৰে আমি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ সেইখন ট্ৰেইনিং হৈ আপোনালোকে আমাৰ যিটো গাঁৱৰ যে লাভৱান হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবে হয় তেনেকৈ লাভৱান হ'ব কাৰণ কিয় আমি এইটো এপৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যেতিয়া ডাটা এণ্ট্ৰি হৈ থাকিব তেতিয়া আমি ডাটা এণ্ট্ৰিৰ পিছত আমি যিখিনি আমি ৰিপৰ্ট জেনেৰেট কৰিম সেই ৰিপৰ্টতে আমি দেখিম যে কোনখন ভিলেজত কিমানখিনি AI হৈ আছে আৰ্টিফিচিয়েল কৃত্ৰিম প্ৰজনন হৈ আছে আৰু কোনটো সাৰৰ মানে উপকৰণৰ দ্বাৰা ভাল এটা পোৱালি পোৱা গৈছে আমি সেইখিনি গম পাম আৰু সেইখিনি জনাৰ পিছত আমি তেনেকৈ আমাৰ ভৱিষ্যত যিখিনি কাৰ্যপ্ৰণালী আমি ঠিক কৰিব পাৰিম
কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি লাইভষ্টক আছে আটাইখিনিৰে ৰেকৰ্ড প্ৰায় হৈ যাব আৰু টেগিঙো হ'ব AI ৰেকৰ্ডো হ'ব টেগিঙো হ'ব আমি ভৱিষ্যতে কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি এনিমেল কি দৰকাৰ ইয়াতে আমাৰ কি চিষ্টেম কৰিব লাগিব বিশেষকৈ ট্ৰিটমেণ্ট মেডিচিন বা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চবখিনি আমাৰ ভৱিষ্যতে পৰিকল্পনা আজিৰে ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰতে ল'ব লাগিব গতিকে আৰু এই গোটেইখিনি PMৰ অফিচ দিল্লীৰ পৰাই কভাৰ হ'ব কাৰ্বি আংলঙতে নহয় গোটেই অসম বা ইণ্ডিয়াতে হ'ব গতিকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ কাৰ্বি আংলং বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট Surihini Rakrisir Kep Aningkana Parman Kit Homang Ding Karbi Khai Chingrum Achong Mai PKLA Lapen Cases Atumpen Patir Biponsi Dipu Joy Singh Doloi Ojijirom Holalong Paikuni ni Paing Kore Hini Anipen Parman Bang Puamen Kachithap Abirta Kat News Sahamalong Birta Nang Pale Kit Homang Ding Karbi Khai Chingrum Achong Mai PKLA Pen Cases Atumpen Kipatir Biponalong Hampang Asong Atumpen Ni Paing Kore Hini Anipen Ni Paing Kore Plianian Nithomabha Difujoy Singh Doloi Auditorium Holalong Paman Ponji Paikuni ni Paing Kore Hini Anipen Parman Bang Puamen Kachithap Kapang Cheng Pona Birta Riptunlong Non Malom So Porphan Birta Muington Pixna Kapachini Fu Medical College along Non Kevangji Paikuni Koira Por Nipen OPD service Mate Outpatient Department Service Pang Cheng Ponpo Non amat ke la soteng pen Stupa hipaha oga prana satlang Mate check up upon Non Kevangji Paikuni ni Paing Koira Por Nipen Chelang Damlong po Labang so oga prana satlang Chelang Longjia Por Lake Ada Por Pai na Kepen Arnikang Sam Por Pai Hinian Sia Por Sik Pontang Lo Kiso ketan pik mate emergency at tumapan Non amat ke Difu Civil Hospital along si Langpon Bom Jilang Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Difu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia, Difu Road, 782482, Karbi Anglong, Assam. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonover Saikimi along Ninghangatum Ali Chuendunikha. Warsai Kimi, Lucky Chiklu Jontro Pan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen, Claret Unisex Beauty Parlor along Patibogda Mignon, Rong Karbi, Rong Berot, near Iron Bridge, Difu Karbi Anglong.
Lasilan Sose Kachini Le Thoji Aphan Laswa number 600-121-3664 along Humrikon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, D4, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic a hormone nang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake freezer long aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long aprin do lake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikjim lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mobi putat birta along wangtulo. APHLC Regional Political Party Duar Baguri Constituency Committee Aropen Paikuni ni Painkore Siani Rongbongkhat Community Hall along Maiki Padopona Birta Kat News Sahem along Birta Nang Pale. Rongbongkhat Community Hall along APHLC Regional Political Party Duar Baguri Constituency Committee Aropen Kipadopona Mayalong Central Committee Amai Pupen Jaika retired IAS Dunmai Pura Justiso APHLC Women Secretary Rita Kramsapi Youth Secretary Vidya Kiling Lapen Difu LSC in charge Diori Teron Office Secretary Albert Ronghi Assistant Office Secretary Dibendrong P Lapen Ongdu APHLC Asongja Po Songja Piatum Chetongdun Mailong BJP Congress Lapen Kaprek a political party Klembang Pubang Piatum COC APHLC Regional Political Party Long Chingbedun APHLC Mai Pujai Kathar Adido Jot Pen 6 Schedule Sajakong Lapen Hemprek Aputhak Angton Klarsa Pen Mailong Lam Thejai Arpek lake habit ke do hormu bonta kachojor kachulang mate hembrit kachuboche aphan katiki pen alle ke long ki joy ke kachimana jok inglonga hawar an ke mithanga beri pen danglok ramajuan ta arpek ke katiki hormu ason se pinchong dedlo bonta hako penta arpek ke nampi namdura jok ke long hormu pinak potsi nonpuar ni anta habit pen ke long hormu pusi forest department pen ke hokponlo Forest ahormu pupena jok Forest Department pen mahar hangsi contractor atum pen tangka kipi kachibaya joini ahok pen kachutikiara atum ke mesenador long dunde lasila hayalam pen apot pinile thota Business Association of Hampen ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang naphan panong si son plialam pen DFO Hampen arideng pinpo alo pajirdam pinpo alo along ki jong pona tengke arphe ke hem kachutiki ahormu pinchong nangji non kenangia bangke Ranger atum lapen forest officer atum duty ke ceklam atum prabjin pen rong dam pen rup dam pen la so a survey ka patangia phansi a por pen ka patangia phansi nilituma hin pen tuning ripon la pen la kacherap kacheto donangi pulote nilitum business association of Hamren setame la so along
forest department long stame kacherap jun dia phan nili tum ningha Jasmet pet arpek akiti la sor pek akiti bangke ihem mekhang jongjung ka chutiki la so akiti pusi pinchong ponangi pusi autonomous council aphan nilitum Jasmet pet chisong ponlo la pen pini thegam long lo arpek ana bangke silong sipon det haladak bhari bang go down government Meghalaya government atum go down ka salam do la so go down facility pen ke pipen ayok all India la pen angtan pen stame silong long wangsi arpek dak sinang namna Karbi Anglong arpek antame silong long mega fat podim sipon si haladak sigi jorda hadak ke le pen silong Meghalaya arpek pusi bangke consider that la pen ayok la Karbi Anglong pen ke pon anar phekta Meghalaya state government atum asap sustame nidu mate tax nang long don sondak thasin ni to memorandum long tam mention ponlo Karbi Anglong long business center ka salam me nai ke dongkam mukam hello la CCM sar phanda me nili tum ka chuning ri hello hala dak isi business center salam si bhari go down salam si hala dak ar phek stock athai hanso ke yora thai la hai ya go down yong si dolo plote within India lapen outside India pen stame business ke wangi lapen ladak Karbi Anglong long ke long asona mung hanso pen chenglok ar phek pen chenglok birik pen chenglok ador ke the pen businessman atung wang lo te kachoyor long ya phan isi I atmosphere mate center create nai pusi nilitum CM sar phantame chuning ri Rima mahar tender ke tender vilu atengsi and chot nangji tongkam mukama long large size go down kim rang nangji lapen ar pheka chutigia ra phan kera power side pinangji phenlo hamren rong supi phai kuni ni phai koira hinia ni pherang ke hondor kropen nangke lobiota Karbi prime time angke lapons kang ton puiglo dumi thakmi kurwang thu